Iż-żagħżugħ Ungeriż Jack Obama li nhar l-erba' li għadda saf attakkat minn mara li besqitlu għal iktar minn darba u saħansitra labitlu daqqa ta' ħarta għadu dispjaċut għal dak li seħħ, imma fl-istess kien jittama li l-esperjenza li għadda minna isservi biex titqajjem kuxjenza dwar il-problema ta' razziżmu f'Malta. F'intervista ma' dan l-istazzjon Jack spjega d-dispjaċir tiegħu għal mod kif ġie trattat mill-mara minn dawk preżenti li bdew jifirħu u jċabċbux ġie arrestat, imma wkoll il-pulizija li arrestaw bil-forza minkejja li kien innoċenti. Wara dak li għadda minnu, Jack ma jeskludix li jieħu azzjoni legali minkejja li ħafer lil mara li attakkatu. I've forgiven the woman, I have the forgiveness is there. But if there is going to be any legal actions, it's going to be because I think that there should be a point. It will be to be a point where we can refer to in the future. Fl-intervista jagħmilha ċara li minn dan l-episodju ma jrid jiggwadanja xejn li jara bidla fil-mentalità. Tantu hekk li jekk jirċievi kumpens finanzjarju dan se jmur għal karità għal Maltin li qed isofru. If there will be any compensation or anything, it will go to the charity of the people that are underprivileged in Malta that are foreign. Ix-xewqa tiegħu li jkun hemm konvenzjoni u skambji taż-żgħażagħ biex jitalmu jaċċettaw kulturi differenti, imma wkoll biex il-kultura Maltija tkun tista' tinqasam fuq livell internazzjonali. Ix-xewqa tiegħu ġejja wkoll mill-fatt li ta' spiss għadda minn episodji fejn kien diskriminat minħabba l-kulur tal-ġilda tiegħu li kieku dakinhar ma kienx hemm il-midja preżenti u xi Maltin li qabżu għalih jaf Jack Obama għadu arrestat. Imma minkejja kollox jagħmilha ċara li m'għandu xejn kontra l-Maltin. I can't use this to generalize Malta. I can only say that they are good and they are bad, and our goal is to try to convince. The general idea is that when you have a bad apple, they say if you have a bad apple in a place, after some time, all the other good ones become bad. But we should try to do the reverse, to try to encourage people to see that everyone is equal and we have something different to offer.